Kumbola mrengo 16 ana Israeli mana rehero mana na uzonya. Mstari wa kwanza, kujona wa Israeli os makala elimkiseho wanyama kibanda kambi maroho banda kambi makwanda hata inafika siku ya 15 ya mwezi wa hiri hangu mambo le Misiri machangira nyika ya Sini nyika hii ikahika elimu na Sinai vikara maroho kalakaiza nyika iriaho o Israeli osimamririra Musa na Haruni makiamba vize mwafamboza Misiri fuze fulahe na nzala kukunyika hata si bahakala ya Bwana lagira kwa Misiri bai kwani sino kuko fere fuka kelesira nyama na mikahe na fukara hata fukaviricha kujona Bwana kimwamba Musa henda chakura kipotoke kula mlunguni heremvula na kila mtu andakala chenda hala chakura cha siku mwenga kila siku na minda jeza kwa ngirai nilole kala mandagatua go malagizo gangu hedi ukamandagatua bai Bwana akiendelea kunena akiamba siku ya handahu kila mtu na hale chakura cha siku mbili akitayarisha bai Musa na Haruni machinda mbiro wa Israeli ukala zulorarero mndamanya jerukala Bwana ndiare ngombosa kula isi ya Misiri kisha machero na mazachanaho mda wona mlangaza wa Bwana kwanaza visikirajo mumunungurikajo ela sino funoni sana hata mfunu ngunikire kila zulo ni Bwana ndiye mpa nyama na ye visho ndiye mpa mikahe kila mazacha mri na yanda henda visho kwa kukala hata sikirajo mnungunikajo manyani ukala mkinungunika bemna munungunikira Bwana kamufunungunikira sisi bule bai Musa kimwambira Haruni ne Haruni aambire o ana Israeli os kukala mazembereza Bwana kwana aza sikira manunguniko gao vikara Haruni roho kala achere kunena nao ana Israeli osimagaluka makilola konyika na haho henye makiwona mlangaza wa Bwana kaiza roingu bai Bwana akimwamba Musa njasikira kiriro cha ana a Israeli kwa vizho ambire ukala ziloni mandara nyama na mazacha mandara mikahi hata makuheka mare na haho ndo mandiho manya kukala mimi Bwana ndimi mlungu wao. Mstari wa 15 bai zuloriro kukiza iho bomra uzonya rikiza ho kambini ayo kambi nzima ikala ni uzonya huhu kurihocha manina ikala kaza dengereka yo kambi yose kujona gomani na garho furuka hoti hakisala utua wangu uzo halana na teluji ela uo utekwetekwe vikara kwa kutomanya kwao Israeli marho wona wotu makiuzana makiamba uturia beta ukaleni utuani ndo Musa akiambira kile hundo chakura azichompa Bwana kila mtu anda hala chakura cha kumtosha iye na Adamu kwani mtu anda kalake halira Adamu pishi mwenga visho ndicho Bwana zijolagiza bayo Israeli makihenda visho machinda hala cho chakura angine makihala kinji na angine makihala kichache ela maro kuza pima nayo pishi yari kalaza hala kinji kakalire na cha kukira kiasi na yari kalaza hala kichache naye kahongukirirwe kwa visho kila mtu akipata chakula cha karakaraye vikara maro kalama za gonya kuhala chakula Musa akaambira sikisa zeni bule kicho chakura hata kikalala ela twangine kama gurire bule goma musarigo kalaza ganena makiki sasa cho chakura hata kunacha ikala kizagura kore kiza kindi mabulu hata kinanuka msaro vimanya kisukirwa jom bai kila maza cho watu makala makihala chakura cha kwa tosha na chokiricho sala zori kikola wele kinamumunyika
Rofika siku ya handahu kila mtu aukenda hala chakura cha siku mbiri. Vikara o vilongoza Israeli mariho na visho machinda mwambira Musa anambola kuzigiza akiamba ni karakara visho ndo Bwana alicholagiza. Machero ni Sabato siku ya koya na eri kwa Bwana. Kwa visho kanda na mugiti here muhenzajo elajo vindisho sala jikeni mndavihumira machero bai makihenda visho jisha kuramara jo visasa makijika here musari jo kala zambira na kuri hocha vikala vichere vidzo visho kavinuka na kavina mabolo. Kuna Musa akiambira rero ni Sabato siku yariyo ihasa Bwana ikala ya koya kwa utu uo bai sendeni mala chakura bule kwana hata mkenda dengereka kumhala kila siku kiza kamndapata kitu. Kwa visho reanicho chakuria mricho kisaza zana mndakala mkihala chakura kwa siku tandaho ela siku ya fungahe ni siku ya Sabato. Undakala kuna chakuria vikara kaiza hiyo siku ya fungahe kuchambola atwangi na machinda mala chakura kwa luandani ela kama patire. Sara 28 ndo Bwana kumwambira Musa vino ja kukala kamwanzi kugwira amuri zangu na malagizo gangu bemda vituwa hatarini. Lolani mimi Bwana nizampa Sabato siku ya fungahe kale siku yenu ya koya ndo sa siku ya handahu nampa chakura cha siku mbiri. Kwa visho siku hiyo ya fungahe hurirani mazumbani mwenu msambole kamare. Kwa hivyo siku ya fungahe atumagitwa koya bayo Israeli makikipa zina kireho chakura makichihamana chakura kicho were kizahalana na tembeza muhamangu arohe na were kinazama here mkahe mtsunyu ziwongizwa uchi wa nyuchi. Vikara Musa kinena na Waisraeli akiamba Bwana zalagiza kukala fike pishi mwenga acho chakura ili hata atu aluko lolo humareo kama zango kujalwa nao mazi macho necho chakura richo furisa Bwana kukunyika areo kala za famboza Misiri. Bairo gonya kunena visho Musa kimlagiza Haruni ahale pishi mwenga yacho chakura ayangize nyunguni gonya yikembereza Bwana ili hata atwa vishazi vizajo kiza na makayone kujonajo. Haruni akihenda here Musa rijo kala za lagizo ni Bwana akihala yo mana akiangiza nyunguni gonyaki ikambereza rosandukura kilagane ikwetu bai ana Israeli mara chakura kiki kifacho mana kwa miaka 40 hata machangira isi ya Kanani itamba yo were inadima ukalatu kipimo kifacho efa ni karakara na pishi 10.